Ġiet konkluża l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan ġie spjegat f'avviż tal-qorti ppubblikat il-ħamis filgħodu mill-imħallfin illi mexxew din l-inkjesta l-imħallef emeritu Michael Mallija, l-imħallef emeritu Joseph Said Policino, kif ukoll l-imħallef Abigail Lofaro. L-avviż jisħaq li r-rapport sħiħ se jkun ippreżentat skont kif dirett fit-termini ta' referenza tiegħu lill-Prim Ministru lill-Avukat tal-Istat fil-jiem li ġejjin. Ta' fil-waqt li aktar tard il-bord se jkun qiegħed iħabbar id-data li fiha se jiġi ippreżentat u ppubblikat ir-rapport. Daphne Caruana Galizia kienet ġiet maqtula brutalment permezz ta' karozza bomba fil-bidnija ftit pass il-bot minn dara lura fis-16 Ottubru 2017 bil-gvern iċedi għal pressjoni li saret fuqu u jagħti permess illi tinfetaħ din l-inkjesta pubblika aktar minn sena u nofs wara l-assassinju. Dan kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien inizjalment irreżista s-sejħa illi tinfetaħ. Madankollu f'Ġunju 2019 l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa approvat riżoluzzjoni illi sejħet lill gvern Laburista sabiex mill-aktar fis kellu jiftaħ inkjesta pubblika. Il-termini ta' referenza oriġinali tal-inkjesta kienu jistipulaw fost oħrajn sabiex issir investigazzjoni u analiżi jekk l-Istat ikkawżax riskju serju fuq ħajja il-ġurnalista. L-inkjesta ngħatat bidu f'Diċembru tal-2019 u tul dawn ix-xhur l-inkjesta semet diversi xhieda minn kull sfera tas-soċjetà, inkluż ġurnalisti, investigaturi u politiċi. Fosthom Joseph Muscat li fl-istess waqt kien qed itella l-aġġornamenti fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu għal 5 sigħat sħaħ, Konrad Mizzi illi ma wieġeb għall-ebda domanda u l-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Keith Schembri illi tul ix-xhieda tiegħu ammetta li kien jaf illi Jorgen Fenech kien suspettat fil-qtil sena qabel ma kien arrestat. Tul l-inkjesta pubblika l-middleman fl-assassinju Melvin Thoma kien spjega wkoll kif Fenech kien jingħata informazzjoni dwar il-każ kemm minn Schembri kif ukoll mill-ex deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta.